Poštovani gledatelji, dobro vam večer. Dobrodošli u emisiju Rijeka zdravlja. Riječ je o drugoj emisiji u našoj novoj sezoni. Ovu emisiju posvetit ćemo prvoj fronti spašavanja ljudskih života, hitnom bolničkom traktu KBC-a Rijeka. I u našem studiju pozdravljam doktoricu medicine, gospođu Martinu Pavletić, pročelnicu objedinjenog hitnog bolničkog prijema KBC-a Rijeka. Dobro večer. Dobro večer. I vašeg kolegu, doktora medicine Mate Matešića, specijalista hitne medicine KBC-a Rijeka. Dobrodošli. Dobro večer, hvala. Hvala vam što ste bez obzira na cijelan posao koji imate našli vremena za doći u našu emisiju, a cilj nam je nekako progovoriti o vašem radu, o svemu onome što se događa kako na hitnom traktu lokaliteta Sušak, tako i u Riječkoj bolnici i svemu onome novome što se zapravo dogodilo u proteklih 2 godine, a posebno u zadnjih 6 mjeseci. Naime, hitni bolnički prijem uvijek je bio jedan od najstresnijih i najodgovornijih odjela medicine uopće, pa nas nekako zanima što je uopće hitno stanje, kako što brže i točnije reagirati. To je bio cilj zašto smo vas pozvali u našu emisiju. Do unatrag 6 mjeseci stvar se dodatno zakomplicirala, naravno pojavom COVID-a, zato smo odlučili razgovarati malo i o tome. No najprije možda da se upoznamo sa objedinjenim hitnim bolničkim prijemom. Što zapravo ta nova riječ znači? Mi to svi zovemo hitni trakt. Da, mi smo se, naš odjel koji na lokalitetu Rijeka je osnovan pred 35 godina, na lokalitetu Sušak prije 30 godina i zapravo prošle godine smo imali obljetnicu i simpozij na sveučilištu posvećen upravo toj velikoj obljetnici. Se uvijek zvao zapravo Centar za hitnu medicinu i nama je kao kolektivu žao da se i dalje na neki način tako ne zovemo, ali nam je drago što je kolokvijalno to i dalje tako ostalo. Mi smo zapravo prepoznati kao Centar za hitnu medicinu ili hitni trakt. Unatrag, od kad je krenula specijalizacija iz hitne medicine, o čemu će kolega Matešić još malo više reći kasnije, ja se nadam, onda se je u drugim bolnicama krenulo sa zapravo objedinjavanjem hitnih ambulanti. Dakle, negdje 2015. kad sam ja došla na ovu funkciju, sam zapravo na jednom simpoziju u Karlovcu shvatila da druge bolnice i njihove hitne službe nisu organizirane kao naše. Ja sam uvijek mislila da to u cijeloj državi na isti način funkcionira, nego su hitne ambulante, znači hitna internistička, hitna kirurška, hitna neurološka, gdje su specijalisti tih struka bili u svojim posebnim dežurstvima i onda su oni to objedinili kao objedinjeni hitni bolnički prijem, dakle jednom novom strukturom su objedinili sve hitne ambulante. Za razliku od toga, znači mi smo već, dr. Cajler već dugi niz godina, naravno prije nas, je oformio tako nešto po uzoru na Australiju i zapravo Veliku Britaniju, gdje je sama struka hitne medicine puno duže nego kod nas bila i strukturirana i kroz zakone i kroz legislativu, dakle, postojala. A zanima da smo mi i danas jedini takav objedinjeni trakt u Hrvatskoj? Ne, sada već i ostale bolnice, naravno i samom specijalizacijom hitne medicine, to svi ide jako napred i ostale bolnice, dakle, ili već funkcioniraju ili s vremenom se modificiraju i sigurno sam u jednom veoma kratkom vremenu će i funkcionirati na taj način, pogotovo što prve specijaliste hitne medicine imamo zadnjih 2 godine. Kolega je pred 2 godine položio specijalistički ispit. Sama specijalizacija traje 5 godina zapravo. Tako da je to jedan proces koji traje i koje se dinamički mijenja. I koliko imate vi danas liječnika, dakle specijalista, specijalizanata? Da, mi konkretno trenutačno imamo 12 gotovih specijalista hitne medicine. Ja vjerujem do kraja godine još 5, jer ih je 5 pred svojim specijalističkim ispitom krajem godine. A sve skupa smo kao KBC, to isto evo moram reći, to nam isto jako drago, imali najveći broj specijalizanata hitne medicine. Ja nekako vjerujem da je to upravo zato što smo i kao bolnica u Republici Hrvatskoj prepoznati kao jedan drugačiji malo model u kojem se hitna medicina ipak duži niz godina njeguje. Tako da smo mi imali zapravo 20 specijalizanata hitne medicine svojih, mi kažemo svojih u smislu KBC-ovskih specijalizanata, a povjerenje za svoju edukaciju nam je dalo 15 specijalizanata drugih ustanova, od bolnica do vanbolničkih hitnih medicina, tako da imamo iz 4 županije vanbolničke hitne medicine, kolege kod nas 5 godina, Slavonski Brod, kolegica koja je nedavno položila specijalistički ispit iz Dubrovnika, kolega kod nas Karlovca, tako da je to zapravo jedan veliki broj mladih ljudi koji se
educiraju toj struci. Hoće li oni kada završe vratiti se u svoje gradove, u svoje bolnice ili će ostati? Pa oni u svakom slučaju specijaliziraju za svoje ustanove kod nas. Tako da je njima primarno mjesto tamo otkud su poslani kod nas na specijalizaciju. Ali vama će doći novi specijalizanti? Pa da, to je dinamični proces, kako kažem. Znači, nove specijalizacije se raspisuju. Mi do sada na svaki natječaj koji smo bili raspisali, duše 3 godine ga nismo imali, se javio veći broj kolega od broja koje smo tražili, što nam ipak daje neku sigurnost da će, a s vremenom ja sam sigurna, još sve više i više ljudi prepoznat tu struku kao jednu jako važnu i dinamičnu i zapravo gdje se jako možete kao mladi stručnjak afirmirati. A kako bi uopće stekli dojam koliko vi posla imate, koliko dnevno prosječno prođe pacijenata kroz hitni bolnički trakt? Pa ovako, što se tiče broja pacijenata, on nam svake godine raste za nekih 7%. Tako da je to isto trend o kojem mi moramo razmišljati u planiranju novih kapaciteta, što prostornih, opreme, ali naravno ljudstva. Znači, medicinu čine zapravo, osim gdje vi u nekim normalnim uvjetima morate djelovati, ljudi su oni koji su nositelji medicine i svake struke. Dnevno nam dolazi na Sušak otprilike između 100, 120, 130, ovisno o danu i o sezoni. A lokalitet Rijeka je uvijek nekako duplo manji, pa je 50 do 60. Znači, nekako od 150 do 180 dnevno građana potraži hitnu medicinsku pomoć kod nas. Veliki to broj ljudi. Je. Doktore Matešić, zašto ste se odlučili vi baš za ovu specijalizaciju? Pa tokom cijelog studija slušate razne predmete i u svim tim predmetima jedan dio patologije su hitna stanja i mene uvijek to najviše nekako privlačilo i zanimalo. Hitno stanje je stanje u kojem vi morate u vrlo kratkom vremenu izdiferencirati koliko je to hitno i koliko brza intervencija je potrebna da omogućite tom pacijentu najpovoljniji mogući ishod. I to je nekako najključnije u području hitne medicine, gdje stvarno ono što vi sa pacijentom napravite unutar prvih nekih sat vremena, pogotovo kad govorimo o kritičnom pacijentu, o lošem pacijentu, to uvelike mijenja kasnije ishod pacijenta, bez obzira gdje se on kasnije liječio. Tako da to mi je bilo vrlo zanimljivo. Djelovalo mi je jako dinamično, međutim u doba kad sam ja završio fakultet nije bilo još te specijalizacije. Ja sam gledao o tome, recimo u Australiji je duga tradicija te specijalizacije, tamo su oni jako razvijeni, u Americi, u Engleskoj, ali evo kod nas i na razini cijele Europe tada nije još to bilo. Počeo sam raditi uglavnom po hitnim medicinskim službama. Bio sam dugo vremena na Krku i još neke te hitne službe sam obišao. I tu je negdje bilo meni zadovoljavajuće taj dio da radim sa tim hitnim stanjima. Kasnije kad se počelo pričati o tome da će doći ta specijalizacija i kod nas, to me jako zainteresiralo i eto, kad je došlo ja sam se prijavio. To je u to doba, ajmo reći ja i mojih 5 kolegica u Rijeci smo bili prvi koji smo se prijavili i tako je to sve skupa krenulo. Jako je stresno, a i morate biti dakle veliki altruist. Tako je, da. Stresno je. Mislim, stres je... Najviše stresa proizlazi iz nekakvog neznanja i nepripremljenosti. Tako da to je specijalizacija koja zahtijeva stvarno jako široku edukaciju. Evo, mi u tih 5 godina edukacije prođemo doslovno svaki odjel u bolnici, sad ovisno o tome koliki opseg posla imamo iz tog nekog segmenta, onda smo više ili manje vremena na tom odjelu, ali stvarno prođemo sve odjele i potrebno je jako puno čitanja, jako puno edukacije da bi nekako... I to je recimo jedan mehanizam s kojim se i rješavamo tog stresa. Drugi način na koji to rješavamo je mi nakon svakog recimo lošeg pacijenta, nakon svakog neke nezgodne situacije uvijek
postoji cijeli tim. Znači nismo tu samo mi kao specijalisti ili specijalizanti, tu su i medicinski tehničari i sestre, tu je i ostalo pomoćno naše osoblje i mi svi skupa nekako prolazimo, raspravljamo o tom pacijentu, gledamo da li ćemo drugi put nešto drugačije, šta smo dobro napravili, šta ćemo drugi put bolje. I onda, pogotovo kad je lošiji pacijent i ako se radi o nekoj mladoj osobi, onda to je onda situacija u kojoj prepričavamo i duže vremena, i mjesec, dva se mi sjetimo tog pacijenta. Tako da to je jedan način isto kako se svi oslobađamo tog nekog stresa jer dijelimo sve to skupa. Doktorice, i vi ste mi spomenuli da svakako moramo spomenuti i medicinske sestre i tehničare. Da, znači, kao što je kolega Matešić rekao, mislim, u svakoj dijelu struke medicine postoji tim. Nikad liječnici, uvijek se dosta liječnike samo izdvaja jer su oni nositelji na neki način struke i po odgovornosti, po hijerarhiji. Međutim, svaki tim je satkan od liječnika i medicinskih sestara, odnosno tehničara. Ali ono što je u hitnoj medicini također imamo mi i nemedicinsko osoblje od činovnika, nosača bolesnika, sada pogotovo naše spremačice koje u svojoj COVID epidemiji su nam veoma važna karika bez kojih mi zapravo isto tako ne možemo. Znači cijeli tim je taj koji pomaže i koji organizira na način da pacijentu se pruži najbolje, da mu se zapravo prvenstveno smrtnost, naravno, ali kao što je Matešić rekao, nakon preživljavanja bolesnika, njegova očekivanja kasnije, znači morbiditet je nama u cilju da mu isto smanjimo, odnosno da na najmanju moguću mjeru ima bilo kakve neželjene posljedice kasnije. Kvalitetu života. To je ono što je zapravo maksimalan cilj. Spomenuli ste COVID, naravno ta situacija je promijenila vaš način rada. Srećom pa je hitni trakt na Sušaku prije 2 godine, ako se ne varam, obnovljen, proširen, duplo veći prostor. Što se nalazi tamo iza onih vratiju onaj prostor koji mi ne vidimo? Da. Da, znači mi smo u taj projekt bili ušli 2016. i 13.7.2018. godine, znači ne samo da je proširen, mi smo zapravo ušli u kompletno novo uređeni prostor. Znači prostor bunkera je sad u sastavu buduće nove zgrade, onog tehnološkog bloka koji se gradi. Mi smo sad u drugoj zgradi kompletno. Sve je novo napravljeno na duplo većem prostoru. Omogućilo nam je sad u ovoj situaciji zapravo da se podijelimo sam odjel na način kakva zahtijevaju protuepidemijske mjere. U prvom početku, što svi kažu, lockdowna, kad je bio i priljev bolesnika manji općenito, jer su i migracije građana bile manje i tako dalje, mi smo bili zapravo kompletno podijeljeni na taj jedan prvi dio infektivni i ostatak odjela kojeg smo mi prozvali neinfektivni. Znači imali smo neke indikacije, medicinska stanja, kako smo se odlučili koji dio našeg odjela će koja vrsta, odnosno kategorija pacijenata ići. Mi imamo 2 ulaza. Znači primarno kad je bio odjel rađen, znači 2 ulaza. Jedan koji je bio zapravo za građane koji su samostalno potražili hitnu medicinsku pomoć i oni su ulazili u prostor čekaone. A onaj drugi ulaz je bio ulaz zapravo za kola, odnosno za kolege iz vanbolnične hitne medicine koji dovode dakle pacijente koji su životno ili neposredno ili prijeteći životno ugrožavajući, pa iza tih vratiju zapravo prvo što je prostor reanimacije, kompletno opremljen sa 3 reanimacijska kreveta koji svaki ima kompletnu opremu za zbrinjavanje dišnog puta, cirkulacije, stanje svijesti pacijenata sa ostalom opremom od ultrazvuka, mobilnog rentgena i tako. Prostor izolacije je u nastavku i još jedna prostorija koju smo mi sad također stavili, koja ima nadzor, telemetriju, znači za praćenje vitalnih funkcija za pacijente i to je taj jedan dio koji sad mi koristimo za infektivne, odnosno pacijente koji imaju respiratorne tegobe. Treća vrata koji građani mogu vidjeti je otvor izvana koji smo dužni po pravilniku, ima to je tako zamišljeno, je prostor dekontaminacije. Znači to je prostor koji mora biti odvojen, mora biti sa ceste, gdje pacijenti koji su visoko infektivni ili u nekim drugim načinu ugrožavajući i za osoblje, dakle ulaze u taj prostor koji onda ima posebni ulaz sa ceste i posebni ulaz i sa odjela. Dakle, takva organizacija da ste ostali u bunkeru ne bi bila moguća?
Ja ne znam kako. Ja ne znam zaista, znate da je bilo, šta bi bilo, kako bi bilo, ali sada nešto bimo sigurno morali napraviti. Ali sad smo se i mi puno puta toga sjetimo i ajme šta bimo da je to bilo tako, odnosno koliko nam je sada zaista isto u ovoj teškoj situaciji, ali s te strane ipak lakše. Ne volim kad govorimo o pacijentima govoriti o brojkama i statistici, ali nekako da dobijemo neki dojam. Koliki je broj pacijenata koji danas posjeti vas COVID suspektno ili COVID bolesno, a koliko su druga hitna stanja? Pa ovako, znači mi kad smo cijelu bolnicu krenuli reorganizirati, znači imate 3 kategorije pacijenata. Jasno, COVID pozitivni. Znači, kod nas organizacija, znači tu je uključena i obiteljska medicina i kolegi iz epidemiološke službe sa svim svojim ogromnim poslom koji obavljaju. Znači, pacijenti koji su jasno COVID pozitivni, koji dobiju, nažalost, respiratorne tegobe koji postanu simptomatični, oni se preko kanala epidemiologa i obiteljskih liječnika zaprimaju na našu kliniku za infektivne bolesti, odnosno ako se u takvom stanju pogoršavaju, onda se prime naš respiratorni centar. Ono što je naša specifičnost, a to je da nama zapravo dolaze pacijenti koji mi nismo sigurni da li jesu ili nisu. Znači, nama svi pacijenti koji po simptomatologiji mogu imati infekciju sa virusom SARS-CoV-2 stavljamo kao suspektni i mi se prema njima ponašamo u tom smislu zaštite osoblja i daljnje dijagnostike kao da možda imaju, uzimamo briseve na kronu. Naravno, to nama nije jedino što radimo jer mi smo dužni, ne samo što smo dužni, nego to je naš poziv i obaveza, pacijente obrađivati neovisno o tome da li imaju ili nemaju. Znači, mi paralelno stalno razmišljamo da li neki pacijent koji je, imali smo takvih primjera, recimo pacijent koji je u samoizolaciji, propisano je zbog kontakta bliskog sa nekim pozitivnim pacijentom i dobio je, nažalost, recimo moždani infarkt. Naravno da mi njega nećemo zato što je on u izolaciji i moguće pozitivan, ne liječi zbog infarkta. To je znači 3. kategorija pacijenata. Znači imate COVID, jasno COVID i samo COVID. Sve suspektne koji su nam klinički najzahtjevniji, organizacijski najzahtjevniji i pacijente koji imaju ili su u samoizolaciji, imaju neku 3. bolest. Mi smo kompletnu bolnicu reorganizirali, ima 3 puta. Znači svu medicinsku uslugu pružiti i ljudima koji imaju možda ili imaju COVID, ali su dobili još neku drugu bolest. Pa smo tako imali cijelu bolnicu od operacijskih sala do odjela, do intenzivnog liječenja za COVID pacijente koji imaju i neku drugu bolest. Znači, u samoizolaciji padnu, slomaju kup. Mislim, ih moramo liječiti zbog toga. Ne može to primiti na infektologiju. Razumijete? U tome je još ta dodatna kompleksnost bila. Kad pričamo o hitnom traktu, najčešće se spominje trijaža. Što je zapravo trijaža? Vi ste čak i na hitnom prijemu stavili plakate kako bi se znalo koja su pravila, tko su hitni bolesnici, koji su... Tam zapravo nema čekanja, nema liste čekanja, nego najprije se primaju oni koji su životno ugroženi. Tako je. Trijaža je u biti ključ hitne medicine i to je jedan specifičan proces koji ne postoji u nijednoj drugoj grani medicine. Sama trijaža znači da se odredi koliko je pacijent hitan. Kod nas se to radi na način da imamo educirane medicinske sestre koji su prošli certificirane tečajeve za trijažiranje pacijenta. Svaki pacijent koji dođe u hitni, on prvo prođe taj proces trijaže. Dakle, medicinska sestra kratko s njim popriča, uzme vitalne parametre, dakle svakome se izmjeri tlak, izmjeri se frekvencija srca, izmjeri se saturacija krvi kisikom, to je ono kad se stavi ona štipaljka na prst da se pokaže koliko kisika ima u krvi. Procijeni se razina boli, procijeni se stanje svijesti. Kada se prikupe svi ti parametri, trijažna sestra odredi koji stupanj hitnoće je. Postoji 5 stupnjeva hitnoće. Mi radimo po toj australsko-azijskoj ljestvici. U svijetu postoji razne te ljestvice, mi koristimo ovu. Dakle, stupanj hitnoće određuje koliko je sigurno vrijeme da liječnik dođe i intervenira, odnosno da pregleda tog pacijenta. Na primjer, ako dođe teška politrauma, dakle ozlijeđenik sa više ozljeda,
od kojih su neke životno ugrožavajuće. Naprimjer, prometna nesreća. Naprimjer, prometna, teška prometna, pacijent je bez svijesti, ima nekakvo unutarnje krvarenje. To je trijažna kategorija 1. To znači da u isto vrijeme praktički i trijažna sestra i liječnik pristupaju tom pacijentu. Dakle, tu se mora pristupiti odmah. Onda recimo sljedeća trijažna kategorija, to je trijažna kategorija 2. Na primjer, to su pacijenti koji imaju jake bolove u prsima. Tu je cilj da unutar 10 minuta već mi znamo šta je sa tim pacijentom. Dakle, napravi se 12-kanalni EKG, snimi se srce, popriča se sa pacijentom i tu se već može ustanoviti da li on ima infarkt srca koji zahtijeva čim raniji odlazak u salu da se postavi stent. Sa drugog spektra imate trijažnu kategoriju 5. To bi značilo da je, ako je pacijent u trijažnoj kategoriji 5, sigurno vrijeme do dolaska liječnika do tog pacijenta je 120 minuta. Dakle, to educirana trijažna medicinska sestra procijeni i tu je njihova velika odgovornost i uloga u tom procesu, da je sigurno da taj pacijent, ajmo reći pod navodnike, čeka 120 minuta da liječnik dođe i da pogleda i da vidi o čemu se radi. Međutim, to je sve skupa jako dinamično, zato što mi recimo u jednom trenutku se desi da mi u hitnom traktu OHBP-u imamo i po 40 pacijenata. Dakle, vi unutar tih 40 pacijenata morate isto korigirati te trijažne kategorije. Uvijek se poštuje ono pravilo da kod ovih najhitnijih se dođe čim prije, kod ovih manje hitnih se dođe kasnije i to je ono što možda neki put pratnja pacijenata ne razumije ili sami pacijenti. Najviše galame obično rade pacijenti koji su u toj 5. trijažnoj kategoriji, koji nemaju neke jako velike bolove, koji nemaju neki ozbiljan medicinski problem, a čini im se da jako dugo čekaju. Oni nas ne vide jer oni su u prostoru koji je za te, ajmo reći, lakše pacijente. Oni ne vide da mi tamo još imamo 2 pacijenta u reanimaciji, 3 pacijenta koji su isto jako loši i da mi u biti se bavimo sa njima i rješavamo njihov problem, a naravno odradit ćemo i njega kada dođe vrijeme za to. Odnosno kad je sigurno da ja pustim ovog pacijenta jer znam da sam oko njega sve napravio i organizirao njegov daljnji tijek u bolnici, onda ja mogu se posvetiti nekome kome je to manje hitno. Isto tako, može proći i tih 120 minuta, recimo, sad sam se uhvatio za ovu trijažnu kategoriju 5, ali može proći i taj dio, to vrijeme može proći, a nama opet dođu 2 prometne nesreće, jedan srčani infarkt, jedan moždani infarkt i mi opet njega retrijažiramo, znači, ok, nismo uspjeli doći kod njega unutar 120 minuta. To se u principu ne dešava, da se razumijemo, ali govorim samo kakav je koncept toga. Onda se njega ponovo istrijažira, da vidi se da li se njemu nešto promijenilo u stanju, jer može se desiti da neko iz trijažne kategorije 5 na retrijaži pređe u trijažnu kategoriju 4 i to je nama znak da moramo onda ranije oko njega. Tako da osnovni princip trijaže je osigurati sigurnost pacijenta u OHBP-u. Baš zbog toga što je u jednom trenutku 40 pacijenata unutra i mi moramo znati koji je najhitniji i osigura da se njemu stanje ne pogorša zato što smo mi došli prekasno. Da, to je ono najčešće što građani spominju, da ukoliko se ode na hitni trakt se dugo čeka. Ali čekanje, mislim, evo recimo ovo je jedna pozadina tog pod navodnike čekanja. S druge strane, svakom pacijentu, ne svakome, ali većini pacijenata uzmu se uzorci krvi za određivanje laboratorijskih nekih pretraga, organizira se rentgen, organizira se CT, dobivaju pacijenti tamo terapiju. Mislim, pacijent, ajmo reći, leži u hitnom 3 sata, ali 3 sata se oko njega nešto radi. Nije nijedan da baš sjedi i da niko ne zna za njega i da nije u nikakvom procesu obrade. Tako da nema tu čekanja. To je jednostavno normalno da je pacijent tamo 3-4 sata. Ovaj hitni pacijent koji je odmah za salu, koji je odmah za neko dodatno intenzivno liječenje, taj pacijent relativno kratko bude kod nas. Iako smo sad proširili tu djelatnost gdje mi u biti pokušavamo već to intenzivno liječenje pacijenta pokrenuti već kod samog dolaska pacijenta u hitni prijem, što
opet ono što sam i prije rekao, uvelike poboljšava konačni ishod liječenja i u smislu smrtnosti i u smislu nekakvih dodatnih invalidnosti, oboljenja ili nešto što je Martina prije spominjala. Tako da mislim da kada se uspoređujemo i sa nekim hitnim prijemima u svijetu, gdje se stvarno puno čeka, tamo se čeka i po 9 i po 10 sati i duže, mislim da ovdje pacijenti svi dobiju pravovremenu obradu, to je sigurno, pravovremenu, a i tako smo se nekako organizirali. Imamo unutar samog hitnog prijema, osim ove podjele na infektivni i neinfektivni dio, također imamo nekakve unutarnje organizacijske jedinice gdje posebno osoblje radi, recimo, u toj nekakvoj određenoj smjeni. Posebno osoblje radi recimo za te, ajmo reći, lakše pacijente. Posebno osoblje radi za ove hitnije pacijente. Tako da i ovi, ajmo reći, lakši iz ove 5. trijažne kategorije uglavnom u 100% slučaja dobiju unutar tog vremena uslugu. Ja ću sad pozvati naše gledatelje. Poštovani gledatelji, ukoliko želite se uključiti u našu emisiju i postaviti pitanje našim gostima, možete nas slobodno nazvati 060 328 823, naš broj telefona. Možda nije zgorega ponoviti, možda nekakvi savjeti našim gledateljima, ne znam koji su simptomi, recimo infarkta srca, moždanog udara. Kako prepoznati na vrijeme i doći na vrijeme? Tu je važan onaj zlatni sat, je li tako? Tako je, da. Evo, recimo, simptomi moždanog infarkta, što laici mogu sami prepoznati, je recimo slabost funkcije ekstremiteta. Znači, odjednom nemate funkciju ruke, ruka propadne, ruka oslabi, ne možete s njom ništa, ili noge. Onda recimo nekakva asimetrija na licu, da odjednom jedna strana lica nije ista kao i druga, odnosno neka promjena je u odnosu na ono što je osoba prije gledala u ogledalu, sad vidi da je to drugačije. Nagli nastup otežanog govora. Općenito, onda recimo kod srčanog udara, kod srčanog infarkta je intenzivni bolovi u prsnom košu, obično su locirani iza prsne kosti sa karakterističnim širenjem u lijevu ruku, ali to može biti širenje i u vrat, i u desnu ruku, i u leđa. Općenito, bilo kakav nagli nastup tegobe određene, pogotovo ako je ona popraćena jakim bolovima, može biti znak čovjeku da mora se javiti nekome da se to provjeri. Naravno, neko ko ima nekakve kronične tegobe, pa sad u nekom trenutku ima malo jače izraženije tegobe, pa onda, a već mu je to poznato od ranije, najčešće to nije nešto što mora baš odmah, brzo. Ali recimo, iznenadan nastup jake glavobolja koja nije nikad do tada bila tog intenziteta, iznenadan nastup bolova u prsima, iznenadan nastup bolova u trbuhu, to nešto naglo odjednom visokog intenziteta obično je znak da ljudi moraju potražiti hitnu pomoć. Tu oni najčešće prvi kontakt preko 192 broja ostvare sa prijavno-dojavnom jedinicom, koja onda opet po svojem algoritmu, po svojim tablicama određuje dalje uz neki dodatna pitanja, određuje koja razina intervencije je potrebna kod tog određenog pacijenta. Tako da u razgovoru s njima najčešće pacijent uspije, ajmo reći, riješiti taj problem da ili dobije informaciju da nije to toliko hitno ili već se upute kola i dođu u kućnu posjetu i procijene da li je potrebno pacijenta voziti u bolnicu. I zatajenje srca, plućna embolija može zavarati, može se činiti kao prehlada. Da, plućna embolija je bolest sa koliko lice, ja ne znam. To smo vidjeli raznih simptoma i raznih manifestacija, tako da to je i nama jedan dijagnostički problem koji opet mi po nekakvim svojim algoritmima pristupamo kad posumnjamo na plućnu emboliju. Imamo nekoliko tih algoritama i modusa na koji dođemo na kraju do toga da li ima ili nema. Ali
opet recimo za onako tipična neka slika je nagli nastup otežanog disanja, obično popraćen sa bolovima u prsima. Ti bolovi se najčešće pojačavaju kad osoba udahne, onda ti bolovi postaju intenzivniji. Dominira taj osjećaj nedostatka zraka. Ponekad može biti popraćeno i sa iskašljavanjem obično manje količine krvi. Zatajivanje srca je opet najčešće pacijenti boluju od kroničnog zatajivanja srca. Onda oni najčešće i znaju, aha, pa nisam uzeo diuretsku terapiju zadnja 2 dana, jer sam ostao bez, pa onda oni otprilike nekako, to su pacijenti koji se često nama vraćaju i oni su već upoznati sa tim tegobama. Nagli nastup zatajivanja srca obično je, kad je to nešto odjednom i kada je još ako je recimo popraćeno nekakvim bolovima, onda je to najčešće znak nekog akutnog zbivanja srca za koje je potrebno i hospitalizacija i obrada, pošto je to prvi put nastupilo, postoje razni uzroci koji mogu dovesti do zatajivanja srca. Najčešće ako je to naglo nastalo, treba pacijenta primiti u bolnicu i napraviti neke dodatne pretrage koje mi u hitnom prijemu ne možemo dovršiti. Koliko su česti ovakvi problemi, doktorice Pavletić, odnosno koliko je česte su baš ove situacije kod pacijenata koji dođu? Ovako životno ugrožavajuće stanje u postotku. Znači, po tim trijažnim kategorijama, kako je Mate naveo tih 5, u prvu i drugu trijažnu kategoriju spada 10 do 15% pacijenata tijekom dnevne smjene. To su dakle neposredno životno ugrožavajući ili prijeteći životno ugrožavajuća stanja. Treća trijažna kategorija koja je zapravo najčešće, brojčano najveća je nekih 35 do 40%. I te prve 3 su zapravo ono što se rekao prava hitna stanja, gdje velika većina pacijenata iz tih kategorija se onda i hospitalizira. Mi dnevno u našu bolnicu primamo oko 35 do 40 pacijenata svaki dan koji potraže hitnu medicinsku pomoć. Godišnji priljev bolesnika nam je 55.000 na oba lokaliteta, a od čega se 40% hospitalizira. Zapravo mi smo jedna velika mašina koja je uređena na taj način i nije uvijek lako procijeniti koji pacijent i ono gdje se mi dosta nam je ta komunikacija zapravo bitna. Znači, mi započinjemo liječenje, ono što bi ja samo još jedanput naglasila. Znači, pacijenti kod nas ne čekaju. Znači, ono kad se kaže baš čekanje, kako se vani čeka, to vam znači da vi čekate 9 sati u čekaonici. I vas stalno neko trijažira i retrijažira. I onda kad vi prvi puta vidite liječnika, ste vi ušli u hitnu službu i onda imate opet par sati obrade i liječenja. To kod nas nije tako. Znači, kad su u našem odjelu pacijenti 9, 10, 12 sati, oni nisu čekali u čekaonici 10, 12 sati. Oni su kod nas, kao što je dr. Matešić rekao, od obrade do nadzora, praćenja, observacije i liječenja primili. Nakon čega mi, što su oni neki puta duže, kod nas zapravo je na sigurnost da vi pacijenta sigurno otpustite kući. Ne možete u sat vremena. Znači onda zaista znači taj zaluta u hitnu medicinu, jel da, u odjel. Znači recimo dođe pacijent sa visokom temperaturom, dijagnosticira se upala pluća, znači dobije svu terapiju, svu obradu. Mi ga moramo observirati neko vrijeme da smo sigurni da taj pacijent zapravo odmah iz hitne službe ne zahtijeva bolničko liječenje. Jer ono što nam se nikako ne želimo dogoditi, a to je da smo pacijenta krivo procijenili i da se desi neželjeni događaj. Kad je to nikad nije 100% da ste vi sigurni, jako nam je bitno da li je pacijent iz Rijeke ili iz Otoka, iz udaljnjih krajeva, da li ima obitelj koja može skrbiti o njemu, da li je sam kući, da li je nepokretan. To su sve dodatni parametri koji nama govore da li ćemo i pacijenta hospitalizirati ili ne. I jako nam je važno da shvati ako ga otpuštamo kući, da to ne znači da je pacijent zdrav. Znači, mi ga otpuštamo na kućne liječenje, nadzor i skrb obiteljskom liječniku u kojem i mi i pacijenti imamo puno povjerenje. I ukoliko se pacijent pogorša, obično kažemo što i kako se može dogoditi, da nas se obavezno vrati. Znači, nitko ko je otpušten iz hitne službe ne znači da je zdrav. Znači, samo da smo mi napravili sve što je potrebno u našoj domeni naše struke, da on ovog časa nije životno ugrožen, da smo započeli
obradu i postavili neku radnu dijagnozu, ne uvijek finalnu, jer zato ne bi postojale druge struke, onda bi postojala samo hitna medicina kad bi mi mogli sve, jel tako, napraviti. I da sve ostalo će se onda on ili preko naše polikliničke konzilijarne službe ili preko obiteljskog liječnika dalje nastaviti. Koliko je otegotna okolnost u funkcioniranju hitne pomoći, liječničke skrbi, to što se hitni trakt nalazi na 2 lokaliteta, na Sušaku i u Rijeci, odnosno to što bi trebali srčani bolesnici ići na Sušak, bolesnici sa upalom slijepog crijeva, recimo u Riječku bolnicu. Je li to... I da pače imamo i 3. lokalitet, imamo Kantridu. Da, za djecu do 18 godina. Znači, to je sigurno građanima teško, ali je i nama jako teško. Znači, ono što bi mi htjeli i kad tome idemo, a to je objedinjavanje, i to će biti zapravo naše objedinjavanje. Znači, naša 2 odjela, znači mi smo odjel i Sušak i Rijeka, znači OHVP se podrazumijeva oba 2 lokaliteta, u jedan odjel, naravno na Sušaku, jer cijela bolnica će se kroz neko vrijeme, nadamo se, preseliti na Sušak. Mi bi željeli naš odjel objediniti prije kompletnog preseljavanja i smo mi struka za sebe. Mi kad pacijenta procijenimo, da li će ga, onda ga mi, ako zahtijeva liječenje na drugom lokalitetu, mi našim kolima i našim timom transportiramo na drugi lokalitet. Na primjer, ja ću ispričavam, samo ću vas kratko prekinuti pa ćemo nastaviti. Nema problema. Imamo telefonski poziv. Halo, dobro večer. Dobro večer. Dobro večer, gospođo, izvolite. Ja ovako, nemam nikakvih pitanja, nego bih samo htjela jako pohvaliti sva 3 lokaliteta, ajmo tako reći, da ne izostavimo ni Kantridu kao dječju bolnicu, isto imaju hitni prijem. Svi su izrazito organizirani, sve teče po protokolu, koliko god se to nama činilo kao laicima, ajmo reći, dugotrajno, sve je kako treba. I stvarno svaka pohvala. Hvala vam, gospođo. Hvala. Da, lijepo čuti. Da, moramo to reći nekako. Navikli smo da gledamo američke filmove, onda je tamo trka, zbrka, vika i tako dalje. Ovdje u Rijeci na hitnom prijemu vlada jedna, naravno, neizvjesnost i zabrinutost. To se osjeti u zraku. Neizvjesnost i zabrinutost osoba koje čekaju, naravno, svoje bližnje koje su ostavili na pregledima, ali jedna tišina. Mirnoća. S naše strane. Mirnoća, da. Gledajte, ja tako nekako uvijek doživljavam, kad si mladi liječnik pa kreneš na specijalizaciju, jako puno se radi, specijalizanti jako puno rade. Hitna služba ima svoja pravila, ali uvijek kaotična, odnosno jedna dinamika u njoj postoji. Ali jedno od pravila je da se ne smije trčati po hitnoj službi, tako da možda zato s jedne strane, naravno ne dovikuje se, ne viče se, jer to jednostavno ne bi bilo produktivno i takav kaos nije normalno prihvatljiv. Znači, zna se tko šta radi, postoje načini komunikacije, mi osim naših mobitela i drugih načina imamo sada i ove Motorole. To smo zapravo kao protuepidemijske mjere, jer ne moraš stavljati, ne moraš tipkati nego je puno lakša komunikacija. Naravno, što je, imate veći manjak osoblja, a znate, to je opće poznata stvar, u zdravstvenom sustavu fali jako puno medicinskog kadra, znači i liječnika i sestara. Tim više onda sve teže, naravno, ali dobro, mi nastojimo zapravo da ne izgleda, jer to bi bilo veoma neprofesionalno. Ja pretpostavljam da građani bi uopće imali povjerenja da to izgleda kao iz nekog divljeg zapada. Da, ali ja bih tu dodao da, recimo, mi smo dosta napora uložili i u edukaciju, našu internu edukaciju osoblja. Dakle, po dolasku liječnika specijalizanata u bolnicu provedemo jednu široku edukaciju za uopće početi raditi tu svih specijalizanata. Onda imali smo jako puno edukacija naših internih gdje se mi kao liječnici educiramo i teoretskih i praktičnih. Također smo u nekoliko navrata napravili praktične radionice sa medicinskim sestrama i tehničarima. Tako da mislim da je sad, već smo došli do te razine da svi više manje su usvojili te nekakve algoritme. Hitna medicina je struka koja to je onako obsesivna jedna struka gdje je najsigurnije raditi po nekom ustaljenom algoritmu. I sad sve više i više osoblja prihvaća te algoritme i onda jednostavno svako zna šta se treba raditi u određenoj situaciji. Tako da to je nekakav mehanizam s čime se isprečava ta neka panika i nekakva
nekakvo kaotično okruženje. Ali sigurno kad vam dođe na jedanput 6 unesrećnik iz prometne, recimo, a mi nismo prazni, znači mi imamo, ne znam, 30 pacijenata u obradi i onda vam dođe na jedanput 6 teško ozlijeđenih, sigurno da to na jedanput diže radnu temperaturu i da je to sasvim drugačije izgleda. Zato sam vas pitala zašto ste izabrali ovu specijalizaciju. Zanima me kako se nosite s time, kako nakon posla, unatoč svom trudu koji ste uložili, a nažalost ishod nije bio dobar, možete biti, ajmo staviti pod navodnike, normalni i živjeti normalno, vratiti svojoj obitelji, prijateljima. Da. Mislim, činjenica je da ne možete uvijek spasiti svakog pacijenta, jer jednostavno ozljede mogu biti preteške da biste to uspjeli vi napraviti. Ne govorim samo o nama u hitnoj medicini, to se odnosi na cijeli bolnički sustav i vanbolnički. Jednostavno neki put su ozljede preteške. Imate razne skupine pacijenata kod kojih isto u jednom trenutku iscrpljene su sve mogućnosti liječenja i onog akutnog, intenzivnog i onog nekog kroničnog. Tako da mi smo na taj način educirani kroz fakultet da to je nekakav proces koji je prirodan, a to je dio posla koji nekako mi uzimamo kao naš teret. Postoji onaj sindrom burnout koji postoji, koji se javlja kod medicinskog osoblja, pregorijevanje to zovu. Definitivno postoji i sve situacije nisu iste. I postoje zaista jako teške situacije i postoje dani kojih se veoma često nakon toga sjetite. I kao što je Mate rekao, onda znamo mi interno razgovarati jer neke scene znaju biti prestrašne. Dakle, međusobno ste si podrška. Pa nastojimo, da je to baš idealno, da je to baš uvijek sve onako kako bi mi htjeli ili kako bi možda trebalo, jer mislim, nikad nakon toga nije ko na filmu stani pa imaš pol sata vremena. Jednostavno se zna desiti do kraja smjene da ne možeš baš se o tome porazgovarati. Ono što je sigurno dodatni stres, a to je komunikacija sa obitelji. Znači, pacijent je, naravno pacijent, vi ste tada fokusirani samo da napravite što najbolje, da ishod bude što bolji. Nažalost, kad ishod nije poželjan, onda je osvještavanje zapravo pacijenta u smislu bližnjega nečijega i saopćavanje familiji neželjeni događaj, to je izuzetno stresno. To je stvarno izuzetno stresno jer je onda vidiš te emocije sa druge strane koje prije si samo, ćemo reći, radio, a onda zapravo je to drugačija kompletna slika. Ali kažem, to je isto dio posla, to se vani puno više uči nego kod nas, to moram zaista reći veoma iskreno i otvoreno. Znači, postoje na svakoj godini od komunikacije do prezentacije. Veoma je bitno zapravo da vam osoblje ne doživi burnout, što kod nas, s obzirom i na manjak osoblja, i na višak smjena, i na puno toga što se dešava, noćnog rada. To su objektivni problemi koji sigurno je to područje na kojem mi moramo poraditi. A vani se o tome puno uči i na fakultetu. Ostalo nam još samo 2 minute, zapravo iscrpili smo vrijeme, ali ukrašćemo 2 minute. Samo je važno reći, možda na kraju, doktorice Pavletić, savjet gledateljima. Ukoliko postoji neko hitno stanje, dakle, koronavirus nije nikakva prepreka da se zatraži pomoć liječnika u hitnom traktu, kako na Sušaku, tako i u Rijeci ili na Kantridi. Eventualno 2-3 pravila koja mora znati osoba koja sumnja, dakle ne koja ima potvrđeni, to vjerujem da oni znaju kako i postupati, ali recimo osoba koja sumnja da bi možda moglo nešto biti. Jer nama je svima u cilju, naravno, pomoći toj osobi, ali i zaštititi vas, medicinsko osoblje, da biste danas, sutra vi mogli pomoći i drugima. Da, izuzetno je važno, zaista. Mi sad imamo kroz sustav i to evidentirano, kad je osoba u samoizolaciji, nama izbaci sustav, pa mi znamo. Ali neki puta vam sustav nije povezan. Znači, zaista je važno da osoba kaže istinu. Da, mislim, da, istinu. Jako ja ne mislim da ljudi namjerno ne kažu istinu, nadam se, ne. Ali izuzetno važno da kažu istinu. Znači, medicinski gledano neće biti ništa uskraćeno, ali zaštita i ostalih pacijenata koji su u našem odjelu, znači mi nemamo 100 soba, pa svakog pacijenta u svojoj sobi. Znači onda mi organizaciju zbrinjavanja tog pacijenta drugačije napravimo
da zaštitimo ostale pacijente i naravno medicinsko osoblje. Ja moram zaista reći i pohvaliti cijelo svoje osoblje. 6 mjeseci su bili izuzetno teških i napornih, fizički, psihički, od opreme, od oblačenja, do novih edukacija. Mislim, mi nije baš da na fakultetu učimo kako se ponašati u pandemijama, do organizacije, do nabave opreme. Svašta smo radili, svašta smo se iscrpili. Mi u svih ovih 6 mjeseci zapravo, a dnevno smo u kontaktu što sa sumnjom, što sa potvrđenim bolesnicima. Nismo nikada niti odjel zatvarali, niti imali neke ekscesne situacije, niti zbog kontakta sa mogućim pozitivnim pacijentom ili pozitivnom da nam djelatnici išli u samoizolaciju ili na bolovanje. Mislim, zaista smo se dali maksimalno i sve za zaštitu sebe, a u cilju zbrinjavanja pacijenata. I tu je jedna zapravo međusobna suradnja. Mi smo tu za uslugu pacijentima, ali jedna suradnja obostrana je zaista veoma nužna. Ja se nadam da ono što nam predstoji neće biti gore od onoga što smo prošli. Da će biti teško, biti će jer dolazi hladno vrijeme i biti će gripe i prehlada i svega što može sličiti na koronu. Ja vam želim naravno puno strpljenja i uspjeha u radu. Želim vam da sve to izdržite i naravno u ime svih gledatelja kanala RI zahvaljujem na svemu onome što radite. Hvala vama. Hvala na pozivu. Hvala vam što ste bez obzira na vrijeme kojeg imate malo i koji ste sad izdvojili od svojih obitelji da provedete s nama u studiju. Evo izdvojili za nas i za naše gledatelje kako bi vam približili vaš rad. Hvala. Hvala. Evo, poštovani gledatelji, ovime smo stigli do kraja emisije Rijeka zdravlja. Hvala vam što ste i ovoga puta bili s nama. Doviđenja.